Ja, jaz sklepam, da sem zdaj na vrsti, ne? Da povem nekaj uvodnih besed, kako bo stvar potekala. Jaz bom sam nekaj stavkov povedal o tem, kar je zame esenca te knjige. Bodi si v originalu ali pa v prevodih, je še več prevodov, tudi italijanski, celo v pisavi za slepe, kot vidimo, je šla ta knjiga. Skratka, ni samo en prevod, ni samo slovenski prevod, ampak jaz sem vesel, da je tudi slovenski končno išel. Rad bi povedal misel o tem, da Esperanto živi v neki obtožbi iluzije. In moje lastno vprašanje in ves čas, torej jaz od svojega 16. leta v tem jeziku živim. Jaz mu pravim, da je to lingua paterna. Namreč tako so v srednjem veku imenovali latinščino, očetovščina po naše. Zakaj je očetovščina? Iz dveh razlogov. Prvič, oče pride drugi na vrsto pri učenju govora. Najprej je, zato rečemo materinščina. Očetovščina pride druga na vrsti. In drugič, oče nekako je že takrat, oziroma takrat še posebej predstavljal racionalni del v družini, medtem ko mati bi ne bila čustveni del. Čisto tako ne drži, ni simetrije v tem, ampak je pa neka pretežnost gotovo obstaja. To se pravi, in dejansko je mene moj oče prvi poklical, ko še v šolo nisem hodil k radijskemu aparatu, ker je bil ravno po Radiu Ljubljana tečaj Esperanta, takrat je to še bilo možno. In mi je rekel, on je imel 3 razrede stare avstrijske šole. In seveda ni poznal tega jezika, vedel pa je, da ta jezik obstaja in nekako je imel občutek, da ve, kaj je smisel tega jezika. In mi je to takrat povedal, kot se pač 6-letnemu otroku to pove. In to se mi je prijelo in ko so ta leta prišla, to je bilo približno 15-16 leto mojega življenja, sem se sam lotil tega jezika in zato mu tudi jaz pravim, da je to lingua paterna zame, torej moja očetovščina. In ga tudi čustveno tako doživljam, to se pravi, to ni tuj jezik, še en tujih jezikov, to je moj domači jezik in ko prejmem neko publikacijo v tem jeziku, odkrito povem, da me to čustveno bolj vznemiri, kot pa če jo prejmem v moji materinščini. Deloma tudi, ker materinščine ne manjka pri meni, torej ta nima primanjkljajev, medtem ko to je vendarle vsaka esperantska publikacija je v nekem smislu izjemen pojav in tudi seže v tem smislu dokaj globoko pod kožo. Kaj sta ti dve iluziji, ki jih jaz vidim glede na ta jezik? Ena iluzija je jezikoslovna. To iluzijo so sestavili ljudje, ki pojma nimajo o tem jeziku. Če vi na cesti naredite anketo, pa vprašate ljudi, kaj mislite, gospod pa gospa, o jeziku Bahasa. Ne bom zdaj povedal, kateri jezik je to. Če je poštenjak, bo rekel, veste kaj, najbrž je to zanimiva tema, ampak jaz pojma o tem nimam. Tako reče pošten človek. Če pa istega človeka vprašate, kaj pa vi mislite o Esperantu, pa ravno tako pojma nima, kot to Bahasi nima pojma. Ampak on je naenkrat profesor Esperanta. In vam bo razložil, da to ja ne gre, da to čisto jasno, to znanost ne dopušča, jezikoslovje tega ne dopušča, to ni resno, to je homunculus in tako naprej. Skratka, to so dvojna merila pri istih ljudeh, to je zelo zanimivo. To je ta iluzija. Dokaz, da je ta iluzija res iluzija in da je to prazna stvar, je ta gospa, ki tu sedi. In njena knjiga. To se pravi, mi imamo dokaz, da to ni res. Esperanto kot jezik ni iluzija, ampak je realnost, zelo bogata realnost, če to ne verjame, ne obišče biblioteko na Dunaju, ki je bila nekoč cesarska biblioteka, kjer so tudi naši slovenski profesori delovali, kot veste, Miklošič in tako naprej. In tam je oddelek za esperantsko literaturo in tam je shranjenih okoli 50 do 60 tisoč originalnih esperantskih knjig. To ni iluzija, prosim. To se pravi, ta jezik je kot jezik realnost. Kot realnost ni samo kot jezik, kot metoda sporočanja, kot tehnika sporočanja, je tudi realnost kot beletristika, to se pravi kot leposlovje. Čisto preprosto, če vi v Esperantu poveste šalo, se bodo ljudje nasmejali. Pa ne, ker so naročeni, pa ker bi bili honorirani za to. To je dokaz, da to funkcionira. Če jim poveste žalostno novico, bojo postali žalostni. To je dokaz, da to funkcionira. In če jim rečete zapri vrata, bo zaprl vrata.
vem, da so to zelo preprosti argumenti, ampak so popolnoma logično pokriti. To se pravi, jezik kot jezik ni iluzija, je realnost. Druga iluzija, ki jo pa mi sami pogrevamo, tudi v meni je vedno bolj živa, moram reči odkrito, je pa, ali bo ta jezik kdajkoli širše sprejet. Namreč v smislu, kakor si to predstavljal njegov začetnik, dr. Zamenhof. In tu mislim, da to ni iluzija, ampak da je največja verjetnost, da res ne bo nikoli sprejet. Namreč kdor pozna naravo človeka, kdor pozna naravo tega sveta, kdor pa pozna, kako pravijo ta navodila, follow money, cherchez la femme in še podobna vodila, kaj vodi ta svet. Potem, ko izračunam to formulo, vidim, tu Esperanto nima šanse. Ne bom se pa zaklel, da nima šanse. Torej, kot čudež je še vedno možen, ampak zaenkrat vidim to kot iluzijo. Zdaj bo seveda logično vprašanje, zakaj se potem ukvarjaš s tem, če je to zate kot družbeni pojav iluzija. Zato, ker mislim, da človek, če ima nekaj za prav, in jaz Esperanto imam za prav, to je edina zame in racionalna in pravična rešitev hkrati. Mi imamo rešitve, ki so racionalne, pa niso pravične. Mi imamo rešitve, ki so pravične, pa niso nujno racionalne. Esperanto je oboje hkrati. In če imam nekaj za prav, bom jaz to delal, tudi če nimam nobene šanse. To je moje načelo. Lahko da je smešno, lahko da je tudi to iluzija, ampak tega se držim. In bom šel v grob s to iluzijo, toliko da to vemo. Skratka, ta knjiga govori tudi o taki iluziji, namreč vsebina knjige je zelo preprosta, pravzaprav to ni kakšen hud zapetljaj, bolj si kriminalen ali psihološki, psihoterapevtski, kakršenkoli. Ne, to je zelo preprosta, realna zgodba, ampak seveda pripovedovana tako rafinirano, da se vprašaš, kako je mogel sploh kdo 5 minut dvomiti v kvaliteto tega jezika, ko to prebere. In ko sem to prevajal, sem še posebno to doživljal, ker prevajalec bere še enkrat in še bolj intenzivno, kot pa če samo bereš. Tako da zgodba te knjige je zgodba o iluziji, ki jo vendar vsi esperantisti imamo, namreč ta iluzija je moralne narave, ki pravi, da smo esperantisti zaradi tega jezika pravzaprav v nekem smislu moralnejši od vseh drugih ljudi. V resnici je obrnjeno. Če bi naj naša stvar uspela, bi mi morali biti moralnejši od vseh drugih ljudi. Žal pa to nismo. Bom samo en primer povedal. Jaz sem večkrat se oglasil pri esperantistih in v Sloveniji in v Avstriji z idejo, da če kdo, bi mi morali biti najbolj občutljivi za pravice drugih jezikov in drugih načinov izražanja. Recimo znakovni jezik. Mi bi prvi morali biti na strani tega jezika in namreč ta jezik je en izmed zunanjih dokazov, da je tak jezik mogoč. To je en najboljših argumentov za Esperanto tudi med drugim, prav znakovni jezik. Ker tega ni v naravi, tega ni v zgodovini. To je človek naredil, svojo pametjo, svojo moralo. Drugič, če kdo bi esperantisti morali biti daleč najbolj občutljivi in dovzetni za manjšinsko problematiko. Slovenija je edina evropska država, ki hoče biti profesorica za manjšinsko vprašanje, ima pa 3 različne nivoje in sisteme, kako obravnava svoje manjšine. Tega nima nobena država, razen Slovenije. Namreč prva liga, druga liga in tretja liga. In esperantisti bi morali biti prvi, ki bi zakričali, tako ne gre. Pa ni slišati kaj o tem. Toliko o tem, da se razumemo. No, in tu je pa iluzija, da bo družina, da bo neka zakonska zveza boljše vzdržala vsa bremena, ki jih poznamo, se smo skoraj vsi poročeni, kakor pa druge povezave, ker imamo vendar skupni jezik. Seveda pri tem pa malo pozabljamo, da ameriška državljanska vojna, ki je bila še kar krvava, če se kdo spomni, je potekala v skupnem jeziku. Tam se niso tepli pripadniki 2 različnih narodnosti, jezikov in tako naprej. Ampak vsi so govorili angleško. 30-letna vojna, ki tudi ni bila zelo nežna, če se kdo spomni, je potekala v isti nemščini, v glavnem. 7-letna vojna, spet enako.
jugoslovanska vojna, vse 3 balkanske vojne, praktično v istem jeziku. To se pravi, to je iluzija. Esperanto je čudovita stvar, ki pa ne dela svetnikov, ki sama po sebi ne onemogoča krivičnost, ki žal celo neumnosti ne onemogoča. Skratka, tudi to je dokaz, da je to normalni jezik, v katerem je mogoče ali blagoslavljati ali preklinjati. To hočem s tem povedati. In ta knjiga je čudovit dokument take iluzije, ki je sama po sebi, bi rekel, nedolžna in lepa, ampak je iluzija. To se pravi, nihče naj se ne zanaša na to, da bi Esperanto bila rešitev za mir, rešitev za pravičnost, rešitev za lepoto življenja. Ne. Pač pa njegova pravilna raba. Rabiti ga tako, kot si ga je zamislil in kot ga je uporabljal Zamenhof, ki je na drugem kongresu rekel, z Esperantom za trgovce jaz nimam nič skupnega. S tem je hotel povedati še malo več. On je s tem hotel povedati z Esperantom, ki bi samo pokrival neko potrebo, nek interes, jaz nimam kaj skupnega. Njega je zanimal Esperanto kot moralni pojav. In tu smo pa takoj v iluziji. In to je vsebina te knjige, fantastična stvar. In jaz bi zdaj predlagal zato, da dobite malo okus, kako ta jezik zveni, da avtorica prebere čisto kratek del, se smo že povlekla mejo iz originala in jaz bom potem prebral enak odstavek iz prevoda. Do unue mishatus 3 ore saluti vinciuin, anto vol comenzi legi. Mi fartas 3 bone ciam en Slovenio. En Ljubljana naskigis mia patrino, kiel bebo de studento pri minado. Zdaj, če moram res prevesti, jaz predpostavljam, da vsak Slovenec zna Esperanto vse pasivno. Dobro, če slučajno kdo ne zna, bom jaz vseeno prevedel. Torej, naša gostja pozdravlja in pove, da ima še kako dobre povezave tudi s Slovenijo. Ponovno da v Rigi. Unue mia avo studis minadon en Ljubljana en la jaro 24, kiam malfermigis la mina. To njen det je študiral rudarsko tehniko v Ljubljani. Mia panjo naskigis en la hospitalo de Ljubljana. Mama se je rodila v bolnici v Ljubljani. Mia praavo venis de Teharje al Zagreb en 1900. Pradet je v 19. stoletju prišel iz Teharja v Zagreb. Jene nur mallonge, ke slovena literaturo estis parto de mia educado. Slovenska literatura je bila del moje vzgoje v jugoslovanskem času. Nun mi legos al vi unu čapitron el mia libro. Zdaj preberem iz prvega poglavja v moji knjigi. Mi fartis iom kiel uzita glubendo, kiun oni klopodas reuzi, sed gi ne plu fix tenis. Ec pli malbone, mi sentis kiel oni disŝiras min de la fono kun tuta amaso de polveroj, kiuj malhelpas min. Kial vi permesas? Kial vi lasis vin tiom glui? Malicis iu voĉo en mi, dum nia ni perforte degluigis al li kaj mi. Perforte? Ne precize. Mi bezonis forton por elgluigi. Li ne. Au li multe malpli. Estis vespero sencurrenta, io misfunkciis, mi serĉis kandelojn tra mallumo, mi trovis ilin, ankaŭ alumetojn, li peze sidis ĉe table, ni parolis pri negravaĵoj senkonjekte, li prononcis mian nomon, kaj mi lasis kandelojn, kaj turnis min al li. Estis io maltrankviliga en lia voĉo. Mi tuj komprenis, terurita, sed mi ne volis kredi, mi ne emis kompreni. Mi staris en koridoro, dum li prenas mantelon. Mi rigardis, kiel li surmetas dextran, kaj poste maldextran manikon. Mi volis, ke la butonomado longe daŭru. Ĝi estis tre rapide finita. Nenia interveno. Li faris 2 paŝojn al mi,
cae circa ubracis min suprage. Compreneble mi faris tion, cio estas la plei hontinda tiu case, mi exploris. Mi vidis kiel 2 larmglutoi enfalis en la pelton de lia jako. Li rapide malgluigis de mi, cae eciris grand pasce. La pordo fermigis, mi audis liain shuoin grinci, enir pordon malfermigi, fermigi, mi scias kiel li marchas lau voietoi antau la domo, cae turnas sin, cae foriras. Facte, tiu vespero cum candeloi ne venis subite. Miam quelcan tempon sentis che ni marchas declivon malsupren. Kial entute cesas rilatoi? Mi memoras Tolstoi. Tion pri feliciae cae malfeliciae familioi. Ciu felicia familio similas unu al alia. Ciu malfelicia estas malfelicia lau sia maniero. Nun, via vico por malfelicio, tio al ciui ocasas, e generaligis tiu vocio en mi, quiu giuis vundante. Bonvolu nur, declivo malsupren. Dum mondgrimpado mi ec ne shatis tiun momenton, cia mi sentas pushata min gravite malsupren. Se oni shatas, estas agrabla sento curi de monto pinto suben. Se oni ne shatas, muscoloi oni dolorigas pro clopodo bremsi. Mi bremsis, sed tamen mi malgrimpis. Dankon. Zdaj bom jaz enako prebral ta del v slovenščini. Počutila sem se kakor porabljen lepilni trak, ki ga poskušaš še enkrat uporabiti, a kaj pa da ne prime več. Še slabše, čutila sem, kako me trgajo od ozadja v oblaku prašnih delcev, ki mi nagajajo. Zakaj si obljubila? Zakaj si se pustila tako prilepiti? Je hudobno prigovarjal glas v meni, ko se je najin midva na silo razlepil v jaz in on. Na silo? Ne, točno tako. Da bi se odlepila, sem potrebovala moči. On ne. Ali on vsej precej manj. Bil je večer brez elektrike. Nekaj je narobe delovalo, skozi temo sem iskala svečo. Našla sem jih, prav tako vžigalice. Težak je sedel ob mizi. Govorila sem o nepomembnih stvarih brez kakšne povezave. Izgovarjal je moje ime, pustila sem svečo in se obrnila k njemu. Bilo je nekaj zelo nemirnega v njegovem glasu. Takoj sem razumela in se čutila zgrožena. Toda nisem hotela verjeti, nisem si želela razumeti. Stala sem na hodniku, ko je jemal plašč. Gledala sem, kako si je natikal desni in potem še levi rokav. Hotela sem, da bi zapenjanje trajalo nedogled. Bilo je v naglici končano, brez posega. Stopil je tista 2 koraka proti meni in me odsotno objel. Seveda sem storila to, kar je v takem primeru najbolj sramotno. Zajokala sem. Videla sem, kako sta 2 solzi padli na zavihek njegovega suknjiča, naglo se je odlepil od mene in odšel z dolgimi koraki. Zaprla so se vrata, slišala sem škripanje njegovih čevljev, kliknjenje vrat, ki so se odprla in potem zaprla. Vem, kako stopa po poti pred hišo, se obrača in odhaja. Dejansko, ta večer s svečami ni prišel iznenada. Že lep čas sem čutila, da stopava navzdol. Zakaj? Zakaj prenehajo vezi? V spomin mi prihaja Tolstoj. Tisto o srečnih in nesrečnih družinah. Vse srečne družine so si podobne, nesrečna pa je vsaka na svoj način. Zdaj si ti na vrsti za nesrečo. To se dogaja vsem, je posploševal glas v meni, ki ga je veselilo, če je lahko ranil. Kar izvoli, strmina navzdol. Ko sem lezla v hrib, mi je celo ugajal hip, ko sem čutila, kako me težnost vleče navzdol. Navsezadnje
je prijeten občutek steči po strmini navzdol. Jaz pa sem zavirala in sem vendarle zdrknila. Če je to iluzija o jeziku. Jaz bi samo še eno stvar rekel, namreč da imam v esperantski literaturi 3 imena za vrh esperantske beletristike. Govorim o prozi. To je roman, ki govori o zdaj nemškem, zdaj francoskem mestu Metzu na severu, na meji med Francijo in Nemčijo, blizu tam, kjer je Marx doma tudi. Raymond Schwartz, že zanimiva kombinacija, francosko osebno ime in nemški priimek. In ta človek je napisal čudovit roman o tem, kako se že v okviru ene generacije kar naprej menja državljanstvo. Ampak ne samo državljanstvo, ki je nekaj na papirju, ampak menjajo se tudi okoliščine, razmere, menja se politični sistem, gospodarski sistem, usode, povezave med ljudmi, ubijanje, reševanje, vse to se dogaja že v okviru enega rodu. Čudovit roman. Drug tak roman, ki ga imam za vrh esperantske književnosti, s pridržkom, da se seveda motim, zelo verjetno, da se motim, ampak tako samo vrščam, vsak ima svoje merila, zakaj ne, je ruski avtor, ja, ni naključje, je ruski, jasno, če kdo zna pisati, znajo Rusi, Varankin, Metropoliteno. To je v gradnji moskovskega podzemljske železnice, ki je dejansko čudež arhitekture, to moramo priznati. In on je sam postal žrtev sistema, ki je zahteval ta čudež. Torej, Stalin je dal umoriti približno toliko esperantistov, kakor Hitler. Tudi v tem sta si podobna. Okoli 20 000. S to razliko, da Hitler je bil vsaj toliko pošten, da je rekel, tebe ubijam zato, ker si esperantist. Stalin nikogar ni ubil zato, ker je esperantist. Ampak, če je esperantist, je dobil pošto, če je dobil pošto, je seveda špion in tako naprej. Tako je ubijal tudi druge, tudi Judov Stalin ni ubijal, ker so Judje. Jih je pa približno toliko ubil kot Hitler. Samo Hitler je to deklariral, v tem smislu je bil pošten, žal samo v tem smislu. Medtem ko Stalin je to znal genialno zakriti, on jih je ubijal, ker so pač to bili izobraženi ljudje, ki so znali jezike, ki so si dopisovali in če so si dopisovali, so spet špijoni. Tako je to lepo zakrito. In žrtev so bili tudi esperantski avtori, med njimi tudi Varankin. No, tretja avtorica iz te serije na srečo ni žrtev ne Hitlera, ne Stalina. Imamo srečo, da so v pravem času bila rojena. To je naša gostja, Spomenka Štimec. Njena knjiga je zame tako visoka, da sem na njo jezen, to sem ji prej povedal. Mi to so skregani, mi to nismo zdaj prijatelji. Namreč, kako moraš s takim talentom, s takim čutom za jezik, nehati pisati romane? Predlagam stalinistični proces proti takemu vedenju. Toliko sem hotel povedati za uvod. Ti imaš tudi še eno lepo temo, tvoje vizij Slovenijo, nekaj si že nakazala, posebej še nekoga, ki je dal življenje za pravo stvar in ga seveda izgubil po krivici. Tudi to boš vpletla v svoje pričevanje. Domi Peta Svin, continui. Coram dankon. Do vinco estas unu el tiuj homoj, kiuj tuj post la apero de la libro Vinco estas tiu homo kiu tuj post la apero de la libro petis permeson traduki ĝin al la slovena lingvo. Tiu tempe la libron volis meti al diversaj medioj ankaŭ kelkaj aliaj homoj en aliaj mondopartoj. Ekzemple en Budapeŝto ĝi eniris
ocase de la 100 jubileo de Esperanta literaturo, gi eniris la trezoron, la antologia in vercoin de Esperanta literaturo. Kai en Brescia, en Italio, unu blinda homo productis el gi tiun libron kiun mi montros al vi nun, en la senso che vi tuŝu ĝiajn paĝojn. Tio estas tiu granda kaj dika Če mi libro. pa vas nun traduki iomete. Estas la sama tiu ĉi faro. Torej, se v glavnem ste po moje razumeli. Gre za to, da se v istem času, ko je knjiga šla, nas je bilo več, ki smo vprašali za dovoljenje, če smemo to prevesti. Seveda, jaz nisem imel nobene dileme o tem, jasno, čim prej prevesti. Potem je trajalo dolgo, da zagleda, da je prišla na papir. Ampak to me je takoj vznemirilo. In podobno je na Madžarskem, torej prišla v ugledno serijo, italijanski prevod je šel in v Brajlovi pisavi. To je fantastična stvar. To je po mojem največji kompliment za pisatelja, če izide njegova knjiga v Brajlovi pisavi. Ĝi estas tre dika, do vi malfermu ĝin kaj vi tuŝu ĝian ekzemple kiel ĝi komencas, ĉu ne? Vi tuŝas per la fingro, ne, tiel. Lahko s prstom otiplemo to Sub pisavo. via fingropinto vi devas kapti 6 simbolojn. Tiom da loko estas sub via fingro. Ĝuste, gratuloj. To je 6 točk, ki jih je možno se dotakniti, te pomenijo vso abecedo in vse, kar je napisano. La literoj de Braila skribo estas kiel ovoj de papilio, kiel diras japanoj. Torej, črke Brajlove pisave so kakor oči torej ne netopirja, Leptira. Torej metulja. Metulja. Ja. Do bone, la libro estas aperis en kelkaj lingvoj. Knjiga je torej šla v nekaj jezikih, Unue ĝi aperis en Italio, ne pre v Italiji. ĉe eldonejo Edi Studio en Pisa, kaj en la lasta jaroj unu mia kolegino ankaŭ voĉlegas ĝin, do ĝi estas Obstaja aŭdebla. tudi že posnetek, to je branje, glasno branje, en kiu En la retejo de Croata Esperanto Ligo. en la croata traduko. Ne, en Esperanto. In Esperanto. To se pravi, v Esperanto obstaja tudi že branje te knjige. Kaj ŝi grumblis, ke la stilo estis tre malfacila, kaj ke ŝi ofte devis paŭzi, sed iu blindulo mesaĝis, ne, ni multe ĝuis, ŝi ne bedaŭru, ke ŝi faris. Ja, bila diskusija, a ne dela odmore vmes, a se da razumeti tako in potem en slepi protestiral, češ ne, to je treba nadaljevati, to se dobro sliši. Do kiam mi aŭdis, ke vi, respektive ke Mario, kiu faris la administran laboron por la mia alveno ĉi tien, invitas min al Maribor. Ko sem slišal, da me Mario vabi v Maribor, Mi memoris iun esperantiston, kiu estis mortpafita en malliberejo de Maribor en la 28 de oktobro de la jaro 1941. sem se spomnil na nekega slovenskega esperantista, ki je bil v Mariboru usmrčen la dato na koro 28 de oktobro 41. 28. oktobra 42. leta je bil ustreljen v Mariboru. Kaj do mi volis dum mia hodiaŭa kunestado kun vi memorigi vin pri li. In tako se ga zdaj hočem spominjati ob naši skupnosti tu. Li estis la persono kiu flegis la lingvon tre fidele. To je bil človek, ki je bil zelo zvest temu jeziku, ki ga je gojil. Li tradukis Župančič en Esperanton. Prevajal je Župančičeve pesmi v Esperanto. Liaj poemoj en Esperanto nenie aperis. Vendar pa to nikoli ni moglo iziti. Lia nomo estas Leon Novak. To mi ni treba prevajati.
Kaj li estas la onklo de granda slovena poeto Boris A. Novak. To je stric znanega slovenskega pesnika Novaka. Kaj mi trovis la informojn pri Leo Novak ĝuste en la dikega libro de Boris A. Novak, Obitavalište duša. V tej pesnika Novaka debeli knjigi je našla podatke o tem njegovem stricu. Mia amico Božo, kiu tradukas el la slovena al la kroata, kaj kiu entreprenis la laboron traduki 20.000 versojn de Boris A. Novak al la kroata. Moj prijatelj Božo, ki prevaja iz slovenščine v hrvaščino Novakove pesmi, in sicer kiom da versoj? Novak verkis 42.000 versoj. To Božo je tradukis nur 20. 42.000 verzov obstaja in Božo jih je prevedel približno polovico. Yes, estas dikega libro, kaj tie estas tuta ebla historio de jugoslaviaj rilatoj, inter alie ne nur de la familio Novak. In tam je tudi nekaj jugoslovanske zgodovine zajete v tistih verzih. Do mi petis la permeson de Boris A. Novak diskonigi pri la sorto de Leon Novak. Tako sem prosila pesnika Novaka, če lahko razglasim zgodovino njegovega strica Novaka. Kaj li donis al mi la permeson publikigi pri li en To dovoljenje je izdal. Esperanta revuo Beletra Almanako en Novjorko. Beletra Almanako, to je zbornik, ki izide enkrat na leto ali pa tudi dvakrat na leto. To je neke vrste revija, ki pač enkrat izide in je to zelo visoko kvalitetna literatura in tam je išla obdelava tega Leona Novaka. Do mi publikigis eble 4 poemojn rilatantajn al Leo Novak. Objavila sem 4 pesmi, ki zadevajo Leona Novaka. Kaj mi reuzis lian verson pri la horloĝo, argenta horloĝo, kiu restis post Leo Novak en la malliberejo de Maribor. In v zaporu v Mariboru je nekako ostala srebrna ura, ki spominja na njega in to omenja. Do tiu horloĝo, tiu Tula Zilber estis la marko, kiu restis post Leo Novak kaj kiu ankoraŭ ĉiam faras tik-tak. In ta ura še vedno tiktaka in spominja na tisti čas. La poeto donis al mi permeson uzi la folion kun la posedaĵoj de Leo Novak, kiuj restis de li en la tago de mortpafado. Aha, torej dal je dovoljenje za folijo, kjer so označene stvari, ki so ostale na dan usmrtitve. Do horloĝo Torej, Tula Zilber en la ura. unua linio, en la dua linio skatolo de malpuraj vestaĵoj, Škatla z umazanim perilom en la tria linio partituro de Beethoven, ĉar li estis muzikisto. in v tretji škatli partitura Beethovena, ker je bil to tudi glasbenik. Kaj 2 leteroj al familianoj. In dve pismi članom svoje družine, En kiu li diras, hodiaŭ oni mortpunos min. kjer on pove, danes me bodo Hodiaŭ usmrtili. postagmeze oni mortpunos. Danes popoldne me bodo kaznovali smrtno. Do li estis batita de Gestapo soldatoj, Gestapovci so ga pretepali kaj liaj fingroj estis rompitaj, in njegovi prsti so bili zdrobljeni. Torej, kaj li ne povis bone skribi. in tako ni mogel več dobro pisati. Do li tenis la skribilon, kaj la puŝo de la skribilo en la papero estis tre leĝera. Tako da se pozna odtis pisala zelo, neurejen je ta odtis.
ta pisava. Do mi ricevis permeson tiun lastan skribaĵon presi en Beletra almanako. Tako sem dobil dovoljenje, da dam ponatisniti to njegovo sporočilo zadnje. Sed vi scias, grafikaj redaktoroj ne ŝatas malklaraj tekstoj. Torej, uredniki, Grafike. uredniki tiska in grafike ne marajo nejasnih tekstov. Kaj li ne volis presi tiun originalon, In niso hoteli ponatisniti tega izvirnika, sed ili skribis, simple retajpis la enhavon. ampak so to vsebino podali kot poročilo, torej so našteli te predmete. Sed tamen ĝi aperis. In vendar to je šlo. Ne? Ĉar mi estas en Maribor, mi volis ke ni kune memoru pri tiu Leo Novak, nia samideano, kiun ni ĉiuj forgesis. In ko sem ravno v Mariboru, bi želela, da se spomnimo res tega somišljenika, ki je sicer popolnoma pozabljen. Bone, se vi iam volos ion legi pri la internacia lingvo Esperanto, se vi bezonas kuraĝon. Če boste hoteli kaj brati o tem mednarodnem jeziku, Mi ŝatus proponi al vi unu aŭstran verkiston. tion mi legis en la germana. La aŭstran verkiston Clemens Johann Zetz. Ja, vam priporočam Clemensa Zetza, to je en mlad avstrijski avtor, Kiu verkis en la germana la libron Die Bienen und das Unsichtbare. ki je napisal v nemščini knjigo Čebele in nevidno. Tiu čebele in nevidno, tio estas ni esperantistoj. In te čebele smo mi, ki smo nevidne čebele. Ĉar ni laboras sufiĉe diligente en la fono, sed neniu vidas tiun nian laboron. Dokaj marljivo delamo v osnovi, ampak nihče tega ne vidi. Do Clemens Johann Zetz ricevis por tiu libro Georg Büchner Prize en la jaro 21. Zato je dobil prestižno Büchnerjevo nagrado za to knjigo. La libro estas tradukita ankaŭ en Esperanto kaj publikigita en Esperanto en Novjorko ĉe la sama eldonejo kiel Beletra almanako. V tej esperantski založbi v New Yorku je ta knjiga publicirana tudi v esperanskem prevodu. Če bi pa vas Aldoni Jomete prepričali, Diru. namreč on se je sam naučil tega jezika. To ni poročanje o nečem, kar zunaj njega obstaja, on se je sam naučil, on je prebral veliko literature v tem jeziku. On se je dopisoval z znanimi esperanskimi avtorji, tako da to ni, kako bi rekel, tuji gost v tem jeziku, ampak je postal domačin. Ne vem, kako je zdaj z njim, a on nadaljuje to pot ali ne, to ne vem. Vem samo, da med tem že dva nova romana je izdal, ki sta spet zelo znana postala v nemški literaturi. Torej, to je veliko ime današnje nemške literature in je tudi v čast seveda našemu jeziku. Do li lernis la lingvon por povi skribi tiun libron pri internacia lingvo Esperanto On se kaj je naučil tega aliaj jezika, ja. planlingvoj. Ja. Omenja tudi druge tako imenovane planske jezike. Ne? Kaj iu esperantisto skribis al mi spomenka havigu al vi la paĝon en la libro de Clemens Johann Zetz, li tre favore parolas pri vi. Ja, nekdo me je opozoril, da naj si najdem določene strani iz te knjige, kjer poroča zelo visoko o naši gosti. Kaj mi diris, estu tie la fabla kaj sendu al mi tiun paĝon. In če si tako prijazna, pošli mi to stran. Ne? Mi diris, ne temas pri paĝo, temas pri ĉapitro. Gre pa za več kot za stran, ampak gre za celo poglavje. Aĉetu la libron. Torej, kupite to knjigo. Do mi iris mendi ĝin kaj vere estas belega se vi pensas ke tiu knabo Clemens Johann Zetz junaĝe estis aŭtista infano. Ja, kot otrok je bil avtist, kar Dum marsikaj unu razloži. jaro parolis kun neniu. Celo leto z nikomer ni govoril, med drugim.
Kaj poste farigis gravega austra verkisto. Potem je postal zelo pomemben avstrijski avtor, Kiu aparte ŝatas leporojn. ki posebej ima rad metulje. Ne, leporo. Zec. Ja, Zec. pardon, mi- Pro sia familia nomo, Ja. kiun li skribas aŭstre, sed eble iaj radikoj gvidas al slava mondo. Mi ne scias. Do, post ombro mi verkis ankoraŭ kelkajn librojn. Po teh senci nad pokrajino duše sem še napisala še nekaj knjig, Ankaŭ unu teatraĵon. tudi eno gledališko delo. Teatraĵo estas plej malfacilaj verkoj en Esperantujo, To so v Esperantu najtežja dela, ĉar estas granda truo inter prezentantoj kaj publiko. ker je velika razpon ali pa luknja med avtorjem pa med publikom. Kaj publiko venas de multaj landoj kaj ĉiu havas siajn idee, Se asociiĝojn. zbira iz številnih držav, številnih krajev in vsak ima svoje asociacije, svoje predstave. Ekzemple, mi verkis libron kiu nomiĝas, mi verkis dramon por teatro en Pekino en la jaro 84 por universala. V letu 84 sem napisala neko dramo za Peking, za predstavo v Pekingu. Kaj ni ekzercis tiun dramon en malgranda teatro por 200 homoj, sed kiam vi venas al Pekino, la salono estas 2000 In homoj. to sem vadila za 200 ljudi z dvoranico, tam je pa neko drugo število, nekaj tisoč ljudi, Ja, ki pridejo. tia estas koncepto tra la mondo, ĉu ne? Sed de tiu teatraĵo io bela restis. Ampak nekaj lepega je od tega Kaj tio estas la plej valora peco de tiu To teatraĵo. je najbolj pomemben del tega Estas uprizoritve. afiŝo. Lepak, Afiŝo kiun kreis unu zagreba grafikisto. ki ga je oblikoval zagrebški grafik. La afiŝo, la teatraĵo nomiĝis Virino kiu flustris en uragano, Ženska, ki je šepetala v uraganu, inspirita per iu japana ĵurnalistino kiu estas esperantistino, kiu edziĝas al ĉina kolego kaj venas al Ĉinio, kaj japanoj atakas Ĉinion. ker ti jo atakas min. Bone, ne gravas. No, inspiracija je prišla od neke japonske esperantistke, ki je potem šla na Kitajsko in je tudi tako zvezo skušala najbrž ustvariti. Do, la afiŝo estis tre bela kaj UNESCO en la jaro 1987 Lepak je zelo lep in organizacija UNESCO v letu 1900 por nia centa jubileo 1987 87, ja. okazigis en Parizo la plej belajn afiŝojn de la mondo. So v Parizu uprizorili razstavo najlepših lepakov v svetu. Kaj tiu malgranda afiŝo eniris en tiun kolekton de 100 plej belaj afiŝoj de In la ta mondo. majhen lepak se je znašel v tem strogem izboru 100 najlepših lepakov sveta. Do. Mi estis sufiĉe multe tradukita al la japana. Dovolj so me prevajali v japonščino. Ankaŭ tie mi gastis ĉe iu radio elsendo per radiodramo en Japanio, en Tokio. Na Japonskem sem sodelovala, sem gostovala tudi z neko perkijo. Tio estas mia romano Tena hejmo en Mezeŭropo. Z romanom Tena iz Srednje Evrope. Kaj el tio iu ĵurnalisto kreis radiodramon. In tam so iz tega naredili radijsko dramo. Nek novinar je to naredil. Tiel ke mi gastis en kelkaj medioj, ne nur en libraj. Tako da sem bila prisotna tudi v drugih medijih, ne samo v knjigah.
En la lasta jaro aperis 3 miaj libroj en la korea lingvo. Lani so v korejščini šle 3 moje knjige. Kaj eble ĉar alproksimiĝas la plena horo ekde kiam ni dialogas ĉi tie, eble vi havos demandojn. Sed eble mi diru al vi, ke mi ne nur uzis Esperanton kiel hejman lingvon, Nisem uporabljal Esperanta samo kot svoj domači jezik, sed ankaŭ kiel lingvon de mia laborejo. ampak tudi kot jezik mojega delovišča, delovnega mesta. Kiam mi finstudis la lingvojn, mi komencis labori en malgranda firmao, Ko sem končala študij jezikov, sem začela delati v neki manjši firmi, kiu nomiĝis Internacia Kultura Servo, Mednarodni kulturni servis. kaj en tiu servo mi laboris ĝis la milito, kiam la milito In tam sem haltigis, delala do vojne, ki je bila v kiam Jugoslaviji, ĝi forpelis Pajon Zlatko Tišljar al Maribor. ki je odpodila Pajota v Maribor, Zlatka Tišlerja, znanega esperantista, še iz zagrebških časov, ki je potem deloval v Mariboru. Do en tiu entrepreno Internacia Kultura Servo mi lernis uzi multe Esperanton kiel pontolingvon. Tam sem se naučila uporabljati Esperanto kot jezik, kot most v tej vlogi. Kaj per tiu Esperanto kiel lingvo ponto mi ankaŭ iomete kontribuis al diskonigo de la slovena literaturo. In tako sem imela priložnost tudi nekoliko prispevati k bi rekel, propagiranju slovenske literature. Unu el tiuj verkoj mi hodiaŭ alportis ĉi tien por Eno od teh del sem prinesla s seboj. la verkisto Tone Partlič estis objekto en unu tia nia projekto. Pisatelj Tone Partlič je bil udeleženec enega mojih takih projektov. Do mi prezentu mallonge la projekton. Naj ga čisto na kratko predstavim. Europa Unio do Bruselo prezentis internacian konkurson, Evropska unija je objavila natečaj, mednarodni natečaj kaj invitis diversajn kandidatojn in povabila različne kandidate, proponi alproksimigi Hindan Union al Europo. da se pozabavajo s tem, kako bi približali torej, Indijo Evropi. Indijsko unijo, kot se uradno imenuje. Do la projekto estis alproksimigi Europon al Hinda Unio kaj Hindan Union Torej, al recipročno, približati Evropo Indijski uniji in obrnjeno Indijsko unijo Evropi. Kaj mia kolego Mariborano, Zlatko Tišljar, telefonis al mi kaj diris: Spomenka, prepariĝu, vi devas partopreni en tiu ludo. In Pajo mi je telefoniral, da se ne pripravim, da sodelujem v tej igri. Ĉar estis unu grava antaŭkondiĉo. Bil je dan nek pogoj pred tem. Bruselo akceptis nur tiujn projektojn, kie partneroj povis montri, ke ili jam ion faris en Hinda Unio, Torej, v Bruslu so bili mnenja, da lahko sodelujo samo taki, ki že lahko pokažejo, da so kaj takega naredili za stike z antaŭ Indijsko ol unijo. Bruselo havis ideon alproksimigi Hindan Predno Union. bi Bruselj prišel s to idejo o približevanju med seboj. Kaj tio estis ni en Zagrebo, ĉar ni havis libron de Ivana Brlić-Mažuranić pri Ker to smo mi že ravno naredili, z to Mažuraničevo knjigo. la verko nomiĝis Avanturoj de Meti Lernanto Klapić. Aha, torej, ancora foi. Zgode, Ja, zgode. Šegrta Hlapića, Ja, vajenca. Vajenca Ja, Hlapića. Hlapiča. Ja. Do ni tradukis ĝin al la Bengala, kaj mi povis To smo tion prevedli v montri. bengalščino in smo tako mogli dokumentirati to stvar. Kaj kial la Bengala?
Bengala estas unu el 28 oficialaj lingvoj de Hinda Unio. Bengalščina je eden izmed 28 uradnih jezikov Indijske unije. Ne tiel forta kiel Hinda. Ni tako močni jezik, kot je hindu jezik. Ĝin parolas nur 240 milionoj da homoj. Samo 220 milijonov ljudi ga govori. Kaj ni en Esperantujo havas plurajn amikojn el la bengala kulturo. In esperantisti imamo precej prijateljev v tej kulturi. Če mi povas iobet aldoni, Tagoro verkis en la Bengala kaj en Angla. Kaj mi tradukis el Tagora, el novelo de Tagor, laŭ la Esperanta traduko en la slovenan parte, kaj parte en la Angla. Ĉar ne ĉiuj estis tradukitaj en Esperanto, do mi devis preni ankaŭ en la angla lingvo, do Tagoro estas unu el ekzempleroj, kaj li estis bengalo. Ja, ĝuste. Kaj mia itala kolego diris, multaj bengalanoj elmigris al Eŭropo. Veliko Bengalcev je emigriralo v Evropo. Kaj se vi vidas iun malgrandan nigran estaĵon, kiu vendas spinacon en la bazaro. In če vidite majhno postavo, ki prodaja špinačo, Kaj kiam ne estas kliento li legas. in kadar nima kupca, ta bere. Li legas ekde tagore ĝis hodiaŭ. Ili ĉiam legas. Recimo iz Tagoreja do danes. Ne? Bengalanoj estas frenezaj pri la libroj, pri la Bengalci so kulturo. prav nori na knjige in na kulturo. Do ni tradukis tiun hlapič kroatan libron Tako sem tega vajenca alla Bengala, prevedla v bengalščino, ĉar mi havis en Esperantujo bengalan tradukiston. ker imamo v Esperantu bengalskega prevajalca. On je to konkretno potem lahko Kaj nun naredil. Eŭropo volis, ke mi prezentu tiun libron In Evropska unija zdaj hotela, da mi to knjigo predstavimo en diversaj lernejoj, v raznih šolah, por alproksimigi Hindan union al infanoj. da bi tako približali Indijsko unijo otrokom. Do mi iris alla ambasadejo de Hinda Unio en Zagrebo, Šla sem na ambasado Indijske unije v Zagrebu kaj petis, ĉu en Zagrebo ekzistas iu tradukisto por la bengala in lingvo? vprašala, če obstaja kakšen prevajalec med bengalščino in hrvaščino. Kaj la ambasadoro demandis min, kaj kial vi ne tradukis al la hinda? In ambasador je predlagal, zakaj ne bi predlagala oziroma organizirala prevod v hindu jezik. Mi ne volis diri, ke ĉiu bengalo legas, kaj hindo eble ne. Nisem hotela reči, da vsak bengalec bere in pripadnik jezika hindu ne. Do ĉiukaze mi petis nian konatan esperantiston pro Baldaž Gupta, Torej prosila sem znanega esperantista, tudi pisatelja Gupto, Daž Gupta, ke li traduku. da bi on to prevedel. Do mi venis al li ĉe iu universala kongreso de Esperanto, mi vidis li sidis sola en iu kafejo, Ob enem svetovnih kongresov Esperanto sem ga videla, kako sedi tam sam v neki kavarni. kaj mi diris pardonu pro ĝenado, ĉu vi pretus akcepti unu infanan libron el la kroata lingvo al la bengala? In sem ga prosila, če bi bil pripravljen sprejeti prevod iz hrvaškega jezika v bengalščino. Kaj li diris, kiel vi scias? In rekel je, kako pa ti veš? Scias kion? Kaj? Tio estas en testamento de mia patro. To je del testamenta mojega očeta. Kaj tiam mi miris, kiel testamento de mia patro? To me je začudilo, kakšen testament tvojega očeta je tu zdaj. Se en nia slava Eŭropo iu patro faras testamenton, li lasas al ni pecon da grundo, ĉu ne? Ja, kada naši očetje slovanski recimo pišejo svoj testament, gre za to, koliko zemljišča bo kdo dobil. Sed
li estis conata bengala historiisto, che li diris infanoi, mi petas, ciu tage traducu 30 minutojn. On je pa v svojem testamentu nekako apeliral na svoje otroke, naj vsak dan prevajajo 30 minut, vsaj trenirajo prevajanje. Li diris, tio estas la sama frazo, kiun diris Nehru, kiam Britoi captis Hindan Union, Brita imperiismo captis Hindan Union, kaj detruis hejman teksadon. Pravi, to je isto, o čemer govori Nehru, ko so Angleži zasedli Indijo in uničili tkanje blaga, domače tkanje. La ideo de Nehru estas traduku, teksu ĉiutage 30 minutojn. In Nehru predlaga, da naj vsak Indijec doma plete to tkanino v času 30 minut. Por kontraŭstari la britan industrion de Da bi tekstilo. tako nasprotoval britanski industriji, ki je konkurirala tej domači produkciji. Do, kaj nun, multa jaroj poste, la patro diris traduku 30 minutoj. In tu pa pravi ta oče, prevajajte 30 minut. Kun la ideo malhelpu, ke oni traduku nur anglosaksaj tekstoj. Nasprotujte temu, da bi človek prevajal samo anglosaška besedila. Helpu, ke ankaŭ aliaj lingvoj elsendu kaj akceptu siajn ideojn. Pomagate s tem, da bi tudi drugi jeziki prijemali in oddajali svoje zamisli, svoje ideje. Do, tio estas mia ĉefa mesaĝo hodiaŭ. To je moje glavno sporočilo danes. Kaj ni alportis por signoro verkisto Partlič ankoraŭ kelkajn librojn lia traduko de lia verko alla bengala. In prinesel sem še nekaj Partličevih izvodov prevoda njegove knjige v bengalščini. E la libro Hotel Samprieti Sonce. Ja. Božo, ĉu vi havas librojn? Vi jam transdonis. Bone. Dankon. Do, caraj geamikoj, ni venas alla fino, kaj eble vi ŝatus aŭdi pri kio mi okupiĝas nun. Mi Mogoče alportis, še s čim se zdaj ukvarjam trenutno. mi alportis kelkajn kopiojn de mia lasta verketo, kiun mi publikigis en Novjorka revuo. Ĝi nomiĝas Azil petanto. Prosilci za azil, to je nekaj, kar sem prispiral za ta almanah letni, ki izhaja v New Yorku. Do ni en Zagreba Esperanta komunumo nun havas unu azil petanton el Afriko. V esperanski skupnosti v Zagrebu imamo zdaj, gostujemo nekega prosilca za azil iz Afrike. Li nomiĝas Erik kaj venas de Burundio. To je njegovo ime. Li luktas por ricevi permeson resti en Kroatio. Prizadeva si, da bi dobil dovoljenje, da ostane na Hrvaškem. Kaj kroataj instancoj havas ankoraŭ 3 semajnojn por decidi, ĉu ili akceptos lin aŭ ne. In hrvaški uradi imajo še 3 mesece časa, da se odločijo, kako z njim. La knaboj bengalaj, sed burundaj, kiuj ne estas akceptataj en Kroatio, venas al vi, al Slovenio. Aha, tisti, ki pa niso bili sprejeti, Burundici, torej mladeniči iz Burunda, ti pridejo zdaj v Slovenijo. Do, mi verkis unu novelon pri li, O njem sem napisala novelo. kaj se li estos devigata forlasi Kroation, mi rekomendas lin al vi, ĉar li tre vigligas lokan movadon. In če bi ta moral zapustiti Hrvaško, bi ga priporočila vam, ker bi zelo poživil gibanje. Do, mia lasta frazo en tiu mia teksto estas, kiam li venos ĝis vi, li jam perdos mian ŝalon, donu al li la vian.
Ko pride do vas, bo medtem že izgubil moj šal, dajte mu vi svojega. Dojen, tio estas eble ni lasu Yes. lokon ankaŭ por iaj demandoj, se estos. Yes. Se iu audacas ion demandi, bonvolu. Ja, beseda je vaša. Pa ne vsi naenkrat, prosim. Ja, najlepša hvala gostoma. Večina me pozna, Marja Vetrih. Vodim esperantsko društvo in hvala tudi gostitelju Mariborski knjižnici, da smo lahko tu gostovali. In upam, da se še kaj vidimo v bližnji prihodnosti. Hvala.